Testing one. Good morning. Good morning, everyone. Welcome to the Miss Bicolandia 2023 Beauty Pageant Press Conference. May we request our media friends to please occupy the seats here po sa front. Mayo po, ma'am po kitang graded recitation. Our pleasant welcome to our friends in media, and of course the 2023 Miss Bicolandia Beauty Pageant Executive Committee. May I call on the President of the City Hall Press Corps to acknowledge our media friends that are present here this morning. Thank you, Ma'am Sides. Good morning sa Satoya Gabos. Acknowledge ko lang po sa ito mga pagribas sa Naga City Hall Press Corps. Saka sa iba pang media na yaon ngunyan, matid sa ito yung press conference. Inutong ko po si Mr. Hill de la Cruz, kan OKFM. Ito, nagdalakaw. Jobel Obiso, GNN. Mr. Mike Marfega, Bossing FM. Si Carlo Naldosa sa GNN, mga ano po sinda, mga OJT. Alvin J. Carinan of PIA. Myra Revilla of Radyo Pilipinas. Miss Gladys Canoy of Bombo Radyo, Naga. Joel Sulina, Asintado, and ANN News. Donna Canyeba, Radyo Bicolandia. Danny Cuerdo, Radyo Bicolandia. Jam Madrid of PIA. Roy San Ramon of Asintado. Antoinette Eduardo of GNN TV48. Ann Labordo of GNN, Julie Tabanao of GNN, Rovilin Villamora of GNN, Albert Magante of Brigada News FM, and Jope. Yan lang po. Mapi Mariscal, President of Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas, and from NX, si Kevin Alba. Sepaday ko pa na po. Joe Perez of Saida Rifarial and Councilor Sani Ranyola. Yan lang po. Thank you. Thank you very much, Sir Roy San Ramon, our City Hall Press Corps President. Ngunyan po, introduce ko po sa Indo ang members of the 2023 Miss Bicolandia Beauty Pageant Executive Committee. The members are Miss Eloisa Ais Badong, Miss Rai Rentoy, Mr. Richard Tan Rocha, Mr. Mike Roses Pawig, Attorney Raquel Siena or Attorney Jet A. Vergara, and Mr. Ferdinand D. Xia. Our ex-official member is Mr. Allen Rayon Danga. And of course, our co-chairperson is Honorable City Councilor Jose B. Perez, and the chairperson this year and years to come, Honorable Doc Sunny C. Ranyola. And now may we call on our chairperson
for his opening message and event briefer and to guide us with the rules and regulations of today's Miss Bicolandia Beauty Pageant. Good morning po. Following the tradition of Bicolana beauties that gained national, international prominence with the likes of Maria Venus Ra, Ivette Marie Santiago, and Dionisio, the Miss Bicolandia 223 pageant search aimed to establish and organize high-caliber and credible pageant search for young ladies of the Bicol region who possess outstanding physical attributes, charms, grace, and outstanding personal character that will reflect as self-assured, empowered, respected, confident, and inspiring women with the compassion and integrity, worthy to become the region's representative to various regional and national pageant competition. The pageant will not only showcase the physical attributes of the candidates, but also serve as a platform to promote the scenic tourism spots and local products of the region that will attribute to our economic activities and help in the economic recovery and development of Bicolandia through various segments of the pageant and marketable video promotions that will form part of the pageant. The winners of the pageant will be the region's tourism and trade ambassador who will take part in the local tourism, trade, and cultural promotional activities of the region. Sa Giraray po, nag-upload kami sa Endo na magkaibukit tayo ng press conference. Ninhuli po, sa mahagad naman po Giraray kami kan sa Endong mga tabang, taang sikreto po, kung natatapirming magayon ang Miss Bicolandia, dakol ang participant, ninhuli po sa tabang nindo. So sa Giraray po ngayon na taon, hagadi mga Giraray po ang tabang nindo, tangani magkaigo kitang marahay-rahay asin magayon na Miss Bicolandia. Now sa rules and regulation, ano po ang mga qualification? At least 17 years old, not more than 25 years old on the date of the coronation night. So sabihin sa coronation night, at least di pa siya 25. At least 5'4" in height, 5'4". Very strict po kami kaini. Magkulang sana po sa 5'4", di na po pwede. Single, of good moral character and reputation, and has never given birth or has never been a mother. Strict naman po ang pag-examine kaini. Ang volunteer, doctor mi po kaini, yung espesyalista sa obstetrics and gynecology na si Doktora El Natsia, asin po ang sayang aki na obstetrician man. So, pag-i-examine po sila, forever po sa primero pong paghirilingan dyan sa muyang. Must receive at least junior high school. Must have received at least 1 booster dose of the COVID-19 vaccine, of good health, and perform her future task of representing the Bicol region as ambassadress of goodwill. So yan po ang mga rules and regulation na pigahagad mi po, tangani makalaog sa Miss Bicolandia. So sa mga documentary requirements, itataw po sa tuya ni Co-Chair Joe Perez. Thank you very much, Mr. Chair, Doc Sani Ranyola. Ang mga paumanhin po. Sorry po. We would like to acknowledge the presence of our City Mayor, Honorable Nelson S. Ligacion. Good morning po, Mayor. Welcome po sa press conference po kan Miss Bicolandia. Good morning, Mayor. With your arrival, this will officially launch the Miss Bicolandia search for 2023. Sa pagpalagos po kang mga requisitos para sa pagbali sa Miss Bicolandia, ang saro pong buot magkandidata
dapat po mag-comply sa mga masunod na mga documents to be presented po sa screening committee. Ang inot po ining official application form. Available po ini sa SEPIO na iyo ang maserbi pong secretariat kang sa tuyang komitiba. As in, available man po ini sa mga membros kang executive committee. Ang ikaduwang haga doon po kang screening committee, yung official written endorsement hali sa alkalde o sa gobernador kang munisipyo, kang siyudad, as in kang probinsya, respectively. Ang ikatulo po, Certificate of Residency and Good Moral Character from the punong barangay. Ang punong barangay po ang ma-confirm na ang kandidata residensya kan sa iyang lugar, as in nagpapahiling po sa enot na requirement kan sa iyang pagiging Bicolana. Ang ikapat po, Certificate of Employment kung siya sarong empleyado. Ang ikatulo po, certification of educational and course completed or presently enrolled in sa iyang respective na eskwelahan. Ang sunod po, na importante man, yung medical certificate of physical, mental fitness by a practicing licensed physician, either a government physician or private licensed physician. Siring po kang sinabi ka sa bago, kay Puan po ang vaccination card na nagpapahiling po ng at least 1 booster shot. Ang mga additional requirements po sa na hinahagad pa po na nagpapahiling, nagpupurbak na ang kandidata sarong Bicolana, either of the three. Kung saro po siyang Bicolana by blood, dapat po magtao siya ng NSO or Civil Registry Office issued birth certificate or passport. Original copy po or certified true copy. Or she may submit a certificate true copy of birth certificate of mother or father. Original copy man po or certified true copy. Ang ikadua po, if Bicolana by birth, kung hindi po siya namundag, dapat po ang sa iyang mga magurang nagpapaprobar na sinda mga Bicolano man, either one of them or both, sa pamamagitan po kang certification of birth or passport na kapot po kang magurang po kang kandidata. Ang ikatulo, if resident of the Bicol region for 3 consecutive years, alaga dahil man siya namundag igdi, asin dahil man ang sa iyang pagkabicolana bakuman by blood. Gustong sabihan po, this applies generally or basically sa mga estudyante po na nag-eskwela sa Naga dahil po sa sayandang residency of at least siguro 3 years o 1 year, kay po, qualified naman po siya bilang Bicolana. Kay po lang po ang proof of residence na nag-start po sindaigdi sa satuyang syudad. Iyan po ang mga basic documentary requirements na dapat po isumiter sa screening committee. Sa atyan po isasabi ang timeline as in ang deadline kang pag-submit kay ng mga sinasabit ang mga kaipuhan na documents. Thank you very much. Thank you very much, City Councilor Honorable Jose B. Perez, our co-chairperson. And now, may we call on our ever-active City Mayor also to give his message. Aside from giving his message, may we request our City Mayor, siya na po ang magtaukan titles and awards. Siya na po ang present. Igbo po. Yan, una po dyan sa satuyang briefer, the titles and the awards.
our friends in media, our very own City Mayor, Honorable Nelson S. Legacion. Salamat, Saida. Maray na pag-aaga sa Indogabus, especially sa chairman kan Miss Bicolandia Beauty Pageant Committee, si Doc Councilor Sunny Ranyola, kaibanan si Councilor Joe Perez, si Miss Rai Rintoy, asin si Miss Ice Badong. Madyan na. Taid ka na sa kuya. Yaong ka na dyan. Okay. Ang pag-atubang ko po sa Indo, lilimitahan ko lang number one, pag-affirm sa maray na liderato ni Doc Sunny Ranyola, and paabot nin padagos na suporta, pag-abot sa traditional Bicolana, Miss Bicolania Beauty Pageant. As to other matters, including si title and the corresponding incentive, I will leave it to the committee, especially the chairman. So I am limiting myself only to that. Aram ko na very competent and committee to handle this very important event during the Peña Francia Fiesta. Napatunayan ta na po yan in the past. Padagos na pinapatunayan sa indang tibay as in kakayahan. And therefore, I have no doubt that the 2023 Miss Bicolandia Beauty Pageant will all the more become successful. So let's hope that as in the past, kabali ini sa mataon nin dagdag na kolor sa kapiestahan po ni Ina. Maray na pagkaaga sa ito. Diyos mabalos po, Mayor Nelson S. Legacion. And now to continue our briefer, may we request the chairperson of our Miss Bicolandia 2023, Honorable Jose C. Ranyola. Thank you po, Mayor. Ang title holders na po, ang Miss Bicolandia, medyo linang kawanta po ang mga prizes ninda. So, from 250, dinagdagan ta po nin 50, so magiging 300 in cash. Alagad po si Saruming Kaibanan sa Executive Committee na may sadiri kang Caramel Bake Shop, nag-volunteer man po na matao sinda ning 100,000 para sa Miss Bicolandia. So all in all, bali 400,000 ang magiging Miss Bicolandia. Si first runner-up from 100 magiging 150 plus 50,000 from Caramel. So magiging 150 na po ang first runner-up. And second runner-up 100 and SAS. Third runner-up 75,000 and SAS. Fourth runner-up 50,000 and SAS. So mga special awards po, pig-increase ang tama ng mga tiga 3,000 po. So best in production number, 10,000 and SAS. Best in swimsuit, 10,000 and SAS. Best in evening gown, 10,000 and SAS. Miss Photogenic, 10,000 and SAS. Miss Congeniality, 10,000 and SAS. Darling of the Press, 10,000 and SAS. Best Designer for Evening Gown, 10,000 and SAS. Para duman po sa mga para sakripisyo, mag-iba-iba kayo ng mga kandidata sa pageant handlers, iyo po ay ang gratuity ninda. Miss Bicolandia, 25,000. First runner-up, 20,000. Second runner-up, 15,000. Third runner-up, 10,000. And fourth runner-up, 7,000. So, araw po kayo ang mga
itinatao po sa mga title holders sa mga sa special awards sa pageant handlers gratuity. So we go now with the criteria for judging. Itatao sa tuya po ni Ms. Rai Rentoy. Marina Aga po. Ini po ang criteria that will be used for the selection of the official candidates, pre-pageant, and the coronation events. Selection of official candidates: personality and intelligence 40%, beauty of face 30%, form and figure 30%. For the swimsuit competition, form and figure 40%, poise and projection 40%, confidence 20%. And for the evening gown competition, elegance 40%, poise and projection 40%, overall impact 20%. During the closed-door interview po and the selection of 10 semi-finalists, ini po si morning before the pageant night, the criteria will be personality and intelligence 40%, beauty of face 30%, form and figure 30%. And for the top 5 finalists, this will be the criteria: beauty 40%, intelligence 40%, and overall impression 20%. And the candidates with the highest score in the top 5 will be declared as Miss Bicolandia 2023, first, second, third, and fourth runners-up respectively. And last, for the best designer evening gown, execution of the design 40%, uniqueness of the design 40%, and overall impact 20%. Thank you. Thank you very much, Ms. Rai Rentoy. And now may we request Ms. Ice Badong to present the significant dates. Ano po ang mga mangyayari sa masunod na mga aldaw? For the significant dates, for August 26, our pre-screening will happen at Villa Caceres Hotel po from 9 a.m. and the cutoff is at 12 noon. And then after that, there will be a public presentation at Vista Mall Naga from 6 p.m. onwards po. And then on August 30, we will have the Miss Bicolandia candidates, official candidates, billeted sa Villa Caceres Hotel po ulit. And then on August 31st, we will have the welcome dinner and press presentation. On September 1st, the Miss Bicolandia official candidates will be attending the groundbreaking ceremony of the convention center. And then magkakaugad din po silang radio hopping on September 2nd. On September 3rd will be forest in our midst tree planting. Tapos sa September 4 po, magkakauga po kita ng flag ceremony and courtesy call kay Mayor. On the 6th of September, will be the closed-door interview po with the judges from Manila or other parts of the Philippines aside from Bicol. And then, kinabanggihan po ang coronation night sa Jesse M. Robredo Coliseum. Tapos po, sa September 14, maiba po sinda sa Civic Parade. And then, sa September 15, sa Regional Military Parade appearance po. Thank you very much, Ms. Ice. May we request our co-chairman and chairman the supplemental guidelines to present to the media? Do we have to, or we go on to the question and answer? Good morning, Liwat. Ini pong supplemental guidelines, reiteration po ini kay itong vaccination kang mga kandidata. And then we will refer to the talent scout handlers as pageant handlers. And
nominees of each pageant handlers, prospective candidates or applicants must pass the requirements and criteria set forth by the pageant executive committee during the screening before they are considered official candidates. Official candidates and their handlers are required to sign the conforme, submitting herself to abide by the rules and guidelines and protocols of the pageant. Its pageant handler of official candidates shall be issued an official ID. These IDs may only be used as proper identification and access to different official candidates of the pageant. The official IDs are not transferable and may not be used otherwise except for the pageant. Unless there is an official HMUA team for the pageant, each official candidate is entitled to one HMUA and one stylist for the pageant. Ano nga right itong HMUA? Hair and makeup artist. Ayon. They shall also be issued official IDs for identification and access to the official activity event where hair and makeup artists and stylists are needed. Number 7, pageant handlers, official HMUA, and stylists must be fully vaccinated prior to the issuance of official IDs. Official wardrobe such as blouses and shirts, competition swimsuits, official shoes, opening number outfits will be provided for each official candidates. They are obliged to wear the above mentioned wardrobes if the event or competition require them to wear it. So, bawal po na day magsuot ng bado. Competition gowns and costumes must be checked and pass the approval of the executive committee, production wardrobe head, before they are allowed. Violation of these guidelines will be subject to sanctions by the executive committee. Number 9, official candidates are under the supervision and protective care of pageant chaperones and supervisors upon the start of the pageant week. Issues and concerns regarding the pageant to her candidates must pass through the chaperones for proper channels of communication and coordination. Number 10, meals and lodging will only be provided to the official candidates at the start of the pageant week. 11, attitudes and behavior of the pageant handlers will reflect to her official candidates, to his or her official candidates. It is important to show professional dealings and conduct to all people involved in the pageant, which include production staff, pageant staff, and the executive committee. Okay, 16 and 17 na lang ang babasahan ko. Anyway, igo po kamong mga kopya for future reference. 16, qualified interpreter from the Persons with Disabilities Affairs Office shall be provided by the EXICOM for candidates belonging to the persons with disabilities. Number 17, the Miss Bicolandia Beauty Pageant Committee shall assist morally and financially any winner who will be the city's official representative in any prestigious national beauty contest. Such representatives shall acknowledge they come from Miss Bicolandia 2023. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Jose V. Perez. May we now call on Sir Roy San Ramon for the question and answer portion. 20%. Good morning po. Mayor Son, good morning. We will come down to the question and answer portion. Sa mga pag-iriba, please limit your question for only one, but unlimited follow-up. Okay? Kevin? Inuto si Kevin.
Thank you, Sir Roy. Mayor Son, Consal Joe Perez, Consal Doc Sani Ranyola. Good morning po and the rest. Mention ko lang po itong one of our interview kay Consel Badong na he said na since 2007, lugi na daw po ang Miss Bicolandia. Mag-abot daw po sa panahon na maibalik sa pribadong sektor ang pagpapadalagan po kang Miss Bicolandia. Thank you po, Consel. Primero po, ang Miss Bicolandia Beauty Pageant, pakumampong economic enterprise. Saro lang po ini sa highlight activities kang Peña Francia Festival. Ang pagkalugi po, dahil mi po yan pig-uurulayan, taday man kami nag-aasar na magdilensya. Iba man po ang katuyuan kani. Indirect po ang benefits na dinadara kang beauty pageant. Nagdadaray nining halangkaw na income sa satuyang mga hotel, sa satuyang mga restaurant, as in iba pang private economic enterprises because it is fiesta. Pag may beauty pageant po kita, nahilita po baga na dakol na bisita ang nag-aarabutan. Ikadua, may magbisita kitang as far as Manila and then sa ibang lugar na dapat po iprojekta ang satuyang syudad na magayon na lugar. Dahil man hindi mahiling na magayon, kundi isinda magigdi. And one of the reasons na nagigdi sinda is to witness our beauty pageant na iyon na nga ni po ang pinaka-gurang, pinaka-prestigious, as in pinaka-most attended beauty pageant in the Bicol region. Dahil tapos na po pag urulay ng lugi, taday man po kita naglalagning negosyo. Ang satuya pong itinatao, kaugmahan kang Taganaga, saka kaugmahan kang Intirong Bicolandia, kaugmahan man kan satuyang mga bisita. Pigsushowcase na po ang satuyang kultura. Ang kagayunan po saka ang abilidad kang satuyang mga kandidata, pati po yan kan satuyang kultura. Paano man ninda masasabing magay ng Bicolana kung dahil sinda magigdi? Kung dahil kita maimbita ng bisita. Iyo po. Ngunyan po, kung ano man ang ginagastuta igdi, dahil man nga ni kompleto na may tatao kang city government. Kaya nga ni po, igwa kita ng mga advertisers, private advertisers. And igwa pa nga ni pong volunteer na nagtatao ng additional prizes. Araw kang trip to Hong Kong, araw kang additional cash prizes. Araw po kayo ng Miss Bicolandia, pun kayo to sa kudngunyan. Although igwa pong panahon na tinao ini sa private entity, that was a different thing. Si private entity po, naglaog siya, looking forward po siya na magdilen siya. Mayo kaming partisipasyon duman. Except to give him the franchise to operate and supervise the Miss Bicolandia. But that was a long time ago. May mga nangyari pa nga ning mga iskandalo. And we want to avoid that. And we want that not to happen again. Salamat po. Thank you, Councilor Joper. Next question is from Donna Canyeba. Marinaaga po, ladies and gentlemen. Isumpay ko na tahalipot man lang po ang question, babalido. Pero po ang kandidata or target na kandidatang kukuanong tangon po na taon and kabali po ba ang pagkakaigwa lang ning sarong kandidata kada sarong lugar, city or municipality? Thank you po. Kaya puwanta po 20 official candidates. Saka makakapadara po sa mga kandidata, pero pipiliun lang po, 20 lang po. Masisaya na lugar, basta hindi sa Bicol Region. Saka ito nga pong pigsabi na ni Konsehal Joe Perez, itong mga kriteria, tanganing makuha bilang sarong official na kandidata.
Okay. Given na igwa po kita ning at least 5'4" in height na requirement, are we going to give po ba exemption? And what are the basis of exemption for the minimum height requirement? Strictly po umayong exemption. Dapat 5'4", 5'4". In fact, nagkakaigo kaming problema kaya yan. Tapos yung mga 5'3 and a half na mimirit po. So, dahil po pagtutugutan yan. Kaya kadakol po dyan na medyo mainit ang payo, kung kami po naanggutan. Pero stricto po, 5'4". Sunod ko po si Antoinette, si Risa Santos of ANN. Good morning po. Naka-align pa din po ba ang event na ini sa kagustuhan kang simbahan na magtutok sa religiosity po kang Peña Francia? Thank you. Iyo po, maini sa nobinaryo kang simbahan before that. Kaya po nga ang coronation night, gigibuhon ta po sa September 6. Thank you, Councilor Ranyola. Ms. Tonet. Maray na aga po. Antoinette Eduardo po from GNN. Duwa po ang hapot ko. Siguro si Enot, kanakaagi po kayang taon, igwabagan sarong kandidata. Nagaro title holder siya. Pero sa sarong probinsya, ay sa sarong lugar, munisipyo. And ang tig-represent niya was Naga City. And nag-cause man to ning dikit na, kumbaga, questions. Paano ta po tungon yan susolusyonan? Ngunyan, para diin na ito liwat mangyari probably. Tapos, ikadua pong hapot, ano po ang tema kan Miss Bicolandia for this Miss Bicolandia 2023? Ito pong nangyari na dati siyang may title from another place. Pag-apply niya po, dahil may po iyang aram, kaya ang mga kandidata po, naturally, pigahan po ni kung ano ang sa iyang i-represent. And she chose Naga. Until further verification, nag-star man po siya sa Naga. That makes her a Naga resident. Itong kung ano ang pinili niyang lugar, it's your choice. Mayo man po nagbabawal duman. Kaya kung may nagreklamo man po na ginanakit, itong pighalian niya po. Mayo na kaming maginibot yan, tapos si kandidata po mismo ang nagpili kang lugar na sa iyang i-represent. The other question is, ano po ang titulo kang samuyang pageant unya na taon? Una po ang titulo, Nagana, Bicolandia's Cosmopolitan Vibrant City, Searching for a Cosmopolitan, Charming Bicolana Beauty. Iyon po yan ang satuyang motto, ang satuyang theme ngunyan na taon. Councilor, medyo broad po ang cosmopolitan. Pwedeng si mga layman, pwede ta sigurong i-explain in layman's term? Ang cosmopolitan po, we will explain that during, it can be explained during the presentation itself, how the girls would poise themselves, how the girls would dress themselves up, and how the people ourselves will conduct during that event. Yun po yan ang definition kang cosmopolitan. Medyo nag-level up po ang Naga. Talaga pong nag-level up man. And in fact, may application kita to become a highly urbanized city, which is equivalent to a cosmopolitan city. Thank you very much po. Next question from Mike Barpega of Bossing FM. Recitation po ini. Hi, good morning po, Saga Boss. Primero, may mga members ka duman sa likod kong media na ako na lang maghapot. Tabi, chairman or member po kan Execom. Ito po ang mga winners, pero bako siyang Miss Bicolandia title holder. Pwede pa po bang magbaligiraray for this year sa beauty pageant? Ito mga previous na mga beauty pageant. Good morning po. Iyo po,
pwede pa po sinda magsali. Even yung nag-national title na po, kung gugustuhan po ninda, nasa sa inda po kung gusto ninda magbali. Hinalita na po kaya sa rules and guidelines na dain na pwede magbali si mga title holders. So, dawa po si nag-first, second, and third, and fourth runner-ups last year, pwede pa po sinda magbali. Okay, simbag na, siyapot ko. And siyapot ko, nalingon ko na. Pambira, ano. Halina ako at balik na ako. Pero siguro, ito pong concern ko sa bago ni Antoinette, siguro maiwasan din ko niyan dahil may sa mga guidelines ubaga, iguana ning dapat written endorsement from the local government heads, diba? Mayor or governor, tabi, Sir Joe. Okay, bilang pong pagrespeto sa iyang pigalian, mangyararay na may endorsement po ang mayor. Pero it doesn't have to do anything kang sa iyang application. Gusto talang probaran na resident siya kang lugar and she is of good moral character. And also, indirectly, nagsasabi na siya ang official candidate kang sa indang munisipyo. Pwede pong mag-endorse ang mayor ng one or more candidates from his place. Iyo po yan ang katuyan po kayan. Okay. Hindi lang po talaga. Hapot ko na. Since this is a regional competition beauty pageant, paano ito masisiguro na ang kada probinsya po digdi sa Bicol will be well represented po digdi sa Miss Bicolandia? Well, nagdilibot po ang samuyang recruitment team. Halos po kada banwaan dinudumanan ninda. In fact po, mapuo na sa Lunes, maluwas na po. So last year, mahirin nindo na except Masbate, gabos po represented. So ang paglibot po kan recruitment team, pati po Burubanwaan, na gabos pong mayor na kakaulay ninda. So yung ang giraray po ang gigibuhon ngunya na taon. Thank you, Mike. Thank you, sir. Hilda La Cruz of OK. Okay, thank you very much, Sana. Good morning po sa Gabos. Bali, kang last year tabi, nagkaigwaning kontrobersiya ang sarong title holder kan Banwaan ng Gowa Camarinesor na kung saan nga ni pigokonder na ano data dahil pigamit an sa indang Banwaan bilang representante kang Gowa and ginamit ka itong kandidata itong taga-naga siya taga-naga siya kang naga. Ano po tinutugutan talaga yung kang committee na arugan ang magkaigwaning sa diring mapili sa kanyang lugar na isa yung i-represent? Sige, thank you. Thank you for the question. I thought sinimbag ko na po yan hapot na yan kasubago na bago po siya nagbali, in the absence of endorsement siguro, pigapot siya kung ano ang Banwaan na i-represent niya. And at that time, dahil man po aram kang screening committee kung may title na sa ibang lugar. As yun ang pinilit niya po, Naga. And further investigation showed na nag-eskwela man po siya sa Naga, which entitles her to claim entitlement as a Naga resident. And therefore, okay lang na piliin niya po ang Naga bilang sa iyang lugar. Mayo man po yan ng konflikto. Kaya nga ni po sa kunyan, sisiguruhod ta po na may endorsement ang mayor kang sarong candidate from another place. Tanganing miski igwan ng endorsement ang mayor, mas gayon manggirare na haputon man siguro siya on a personal basis, on a personal note, kung ano man agad ang sa iyang i-represent na lugar. Thank you very much, Commissioner. Next, Mr. Paulo de los Santos. Marinaga po. Siring po, since po ang Miss Bicolandia, related man po giraray sa kapiestahan ni Ina. Well, paano ta po masisiguro na day po mababastos si image po ni Mother Mary sa paagi po kang mga costumes, representation po kang mga kandidata. Thank you very much po. Di man po mababastos, ang gabos mo paluwas dyan. Puro nasa moralidad po, no?
So itong except with the swimsuit, gabos po, puro man baga nakabaro. No? Sang swimsuit po, that is internationally known na akseptado na po, na bako man po pambabastos yan. Salamat po. Thank you. Thank you, Paulo. Any other question? Gladys Canoy, Bumboradzo. Good morning po. Siguro ang gustong ihapot ni Papa, ang ibang mga pageant po kasi may mga national costume, kumbaga sa national pageant po. So digdi po baga kaya sa Naga, kumbaga kay Councilor Joe po, mas pinag-brought up na po ngunyan si mga cultural, si mga iba po ning kinaaraman. So digdi po sa pageant ngunyan, day po ba kita nag-add kaning mga national costume or municipal cultural po, para ma-represent kada kandidata, si mga culture din po, every municipalities na tigre-represent po ninda. Igo po kaming instruction sa production crew na nothing should represent in terms of attire or in terms of choreography. Nothing will represent the image of the Virgin. Mayo pong pakialamang sa tuyang pageant, sa tuyang adorasyon, sa tuyang patroness, kung kaya nga ang titulo kay ni Miss Bicolandia, sa titulo pa lang. Primero, ang bado kang birhen, bako pong costume. So, dahil kabalian. And may prescribed costume po ang sa tuyang production crew na pig-ukulayan mga ni kasubanggi pa lang to make sure na we are in order morally and whatever na maayo po kitang ma-displease o mababastos in a word. Talaga po ang careful kita kayan sa arog kaya na circumstansya. Sinabi na po na this event is being held outside of the religious celebration. Yan po, siguro ang simbag ta dyan sa hapon. Thank you, Councilor Perez. Thank you. Igwa pa? May mahapot pa? Okay. Go ahead. Pabisto lang po. Marahay na aga po. Dedray Labordo po from GNN. Nabanggit po kan subago ni Doc Sunny si tungkol po sa increase kang amount kang prizes. Ano man po ang purpose kani and ano man po ang nahihiling nindong magiging impact kani ngunya na nagse-celebrar po kita ning ma-celebrar po kita ning kapistahan. Salamat po. Well, ang impact po kaya makakuha ninda ko na kakandidata. Sa ngunyan po bagagabos na mabarakalon, puro mahal na. So, tinatawan tamang po silang dikit na ayuda, tangani pong magpartisipar. Tangani ang magayong-gayong po ang satuyang Miss Bicolandia Pageant. Thank you. Saka igwa pong, if I may add, may nagdagdag po ng cash prizes. Si Samoyang saro sa mga miyembro kang komitiba, si Jet, nagdagdag po siyang 100,000. So itong 300,000 nakaalat na premise ay magiging 400,000. And another 50,000 sa runner-up. Outside po yan kay itong official price. Voluntary pong tao sa muya bilang kadagdagan na premyo. Thank you. May question po po? Mayo na. For the last question, pwede pong maghapot. Di ko lang aram kung necessary ining hapot ko. Digdi po kaya sa rules and regulations, sa qualifications, mayo ang transgender. Considering na pig-ako na bagangon niya sa sosyudad, ang LGBTQ, kumbaga open na sinda. Pero nahiling ko po din nagkarumayo ang transgender dahil kabali sa pigahanap. Thank you. Sa ngunyan po, dahil pa kami preparado dyan. Siguro sa maabot namang panahon. Abutan tapo kiray. Good morning. Igwa po kitang Miss Gay Bicolandia naman muna. Iya po. Dumang ka na lang, Roy, magpali.
Ang transgender po baga, babae naman baga yan, ano? Dating ex, ba yun pa siya. Okay. Sige po, thank you. Pakonsuelo lang. Ikaw po nga po. Bago ko po, may follow-up pa si Miss Risa. Gusto ko lang pong malinawan, pigko-considerar po ining Miss Bicolandia outside of the Peña Francia festivities. Pero naka-align pa din po si activities? I mean, si events? Tama ba? Separate o... Naka-align po kumbaga si mga event, si mga mangyayari sa Peña Francia. Kasi this is outside, sabi niyo Pero po. pareho man lang ka military parade. Opo. The church has nothing to do with it, and so with Miss Bicolandia. Nagkataon lang po na yaong kita sa praktikang civic activities kang festival. Ayan po. Okay. So definitely, this is outside of the religious ceremonies or religious activities. Okay. Thank you po. Okay. Ayos na, Mike. Dumalang na kita magpaali sa Miss Gay. Dahil pa lang pwede ang dating ex-digdi sa Miss Bicolandia. Anyway, thank you. Thank you po sa pagsibag sa mga putpasa ko na po kay Ma'am Said. Thank you very much, Sir Roy. That concludes our question and answer portion. We would like to thank our Execom, Doc Sunny, Sir Joe, Ms. Ryan, Ms. Ice, and of course, ang ever supportive ng Mayor Nelson. And garo na-distribute na po si briefer, ano po dyan si details, and ano na rin po, pa-announce na rin po, idadagdag ko sa significant events. On July 31, that will be next Monday, July 31 Monday, at 2 p.m. Igwa po nga meeting ang talent handlers and managers, si mga nagkakaput kang mga kandidata. That will be on July 31, Monday, at 2 p.m. at Taste of Spice sa Mayon Avenue. Ayan po. And then ang press presentation po will be on August 31 at 6 p.m. at Moraville, The Garden in Pili. Si dati ta pong press conference and press media presentation. And duman naman po ni Dugar pipiliun sa indong Darling of the Press during that occasion. That will be on August 31 sa Moraville, The Garden. And then may September 2, yung pong morning, radio hopping, Sir Roy San Ramon, yung radios na dudumanan ninda. So, 4 po na kandidata kada radio station. So, 5 radio stations po ang pipiliunta. And September 2 again, the swimsuit and evening gown competition sa Robinson's Place. Naga po yan mangyayari. And may I turn the microphone back to Thank you Consi. po sa abala. Halat mi giraray po sa indong tabang para sa Miss Bicolandia. May breakfast po kita dyan. Pakikuha na lang po. Thank you. Thank you very much po. Thank you, Mayor Son, for gracing us in this press conference. And thank you, Ms. Rai, Ms. Ice, Consi Do, Consi Joe, and our media friends.